Với in hi July ni ruk sang ni le som ni poruk ni nga ni ani a tun lai chu Mizoram Chief Minister Pulal du oma thusoi chung changa in nialna achuak tam hle maya Congress thalai te chuan August ni li sang ni le som ni poruk khan CM thalak siam danglam editin ponfen anfen tira kholai lun lai taka antara ngaidam dil turin an phota MNF lamin voin khan namruna press conference koin Zoramthanga chuan Chief Minister Pulal du oman Mizoramin remna thuthlung ani asoi burbang chu nampoi khoina le nam himna ti der thonna ani awangin mipui te hena ngaidam dil ngei tur le August ni som panga sang ni le som ni poruk main athu soi chu sut ngei turin an phut ti asoi press conference a Zoramthanga thu soi chu I han ngai thla ho tengu ei voina press conference kanan kova namruna kan chanchin bumbi te kan be shaya ni local kadai maya khochiale rasur na sa takara in local tha alo mum kan ti tak takani voina kan press conference an nei tura kan thu pui per chu Mizoram Law College zirlai te ma a ni som thum pakhat thasari som ni paruka kan Chief Minister Pulal Duman thuasoya kan ram in rim na chung chang thu adik tok lo le der thong taka asoina khang kan mi pui le kan zirlai te le abik takin thalai keril ru ani lo lama a huai shualang ti kan lawa chu wangin thu dik kan khiat chang te nan khata athu soi dik lo te ka mi pui ne na adik jo soya filfia kan tum don ani amma saberin asoya khan apoimo chu he juni somthum sang ka jakwa somriat le paruka delhi inrem na sai na kha Mizoram IO telova MNF tele Home Ministry na sain chavani tia asoi miril ruwa diklo lama ruai lu tum na le thu dik tuan king lo ania ama saberin kha inrim na kha aron soidana kan Mizoram Peace Accord anilava Peace Accord kanti China Accord anilave Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani atia ala soi dik chuang ta reng amai ro chu khovel le India ram le Zoram mi puina olsam taka kan soi na chu Peace Accord kanti veka chu e yen ni lovetia ale ting zong soitum ka rale lam ti su he lam ral ti ro ti tir chal tum ang de bania ai nang le to ba amai ro chu ama ngei po hian a soi dik chuang ta lo re Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani ina ta ka chuan e a original ania Memorandum of Settlement aum jia country big maya memorandum chu thil chin chia tlak riat reng tu in settlement chu ching fel rem fel tinania mizo tong chuan da don ila rem na thu thung ti khian ale dik kho chu wangin pudo makhan adik lawati ka ai dik lo jo kin soi ta ge ya ani na tak achunga injia kai Memorandum of Settlement ani ai nga po lo ni sila rem na tutung mizo tong ina niya khovel te India ram te Mizoram ina aul samjawnga kan soina chu miram inrem na anlo siam to soina na an man akot kha kamangin Mizoram Peace Accord tin kan soi mai china achunga ziak ero chu Memorandum of Settlement ania kha puduaman Memorandum of Understanding ani Memorandum of Agreement ani atia poka
alo tiền đi pui cần ngaihdam đó và mà rồi chú adik lâu ni tia adik lâu zo cái sự phiền tu mà cả ero chú midang te là cả phía tầm big ni tu mà in soi phiền tu mà phiền chuan xí lâu anh em vang yên cả anh na tak mi pui nan phiền ta kanan tu anh apa ni le da chuan hei Mizoram kan tel lova Home Ministry le MNF political party pakhate inrem namayani atia hei hi dawt ani khata sign tu teka India ram IO tu Home Secretary pradana ani Home Ministry Home Secretary mayani ati amaila Home Ministry yen India ram IO ani Government of India IO ani a subject zirin sign tu hetiang thila chuan home in an subject ani awangin an sign na ram dang de na in sum don tong na agreement chu ni sila commerce lam secretary mo foreign secretary mo an sign tu rania chung te na an sign chu foreign ministry ti mai lo commerce ministry ti mai lo India government of India ayan o lo ti tu mai nan o imia lo India ram ai o ani chu tiang chia chuan India ram ai o in prime minister rim ti na in home ministry an subject an awangin home secretary government of India ai o in asaina tin Mizoram Sarkar Union Territory I o in Mizoram Chief Secretary Pulal Khaman assign boka assign line anua kan mu theu kha Pulal Than hola khati lai Chief Minister tepo an thu an omve vek ani tin MNF I o in Pulal Dengan assign na MNF party ay pulal dengan a o a ram nuaya MNF underground sarkar ay po a o bok ani khatilai khan party president le sarkar president thumun ani a chuan pulal dengan kan ram nuai sarkar le MNF party ay a o ani chuwangin heirim na shine hi Government of India, India Sarkar le, Mizoram Sarkar IO le, MNA Party le Sarkar IO, Pathum ten unsign ani a. Din kami sign to zingatel, Mizoram IO tu Pulal Khama, tello anga Home Ministry le, MNF sign mayani at do chiang takasoite, Chief Minister dot lian tak asoya ngaihdam the anilafa apoi mo em nibil lama po kan ho tu lian ten pulal khamangi anwa koma itilan nilom ni kha enga tingai puduayan itel va soitak antia tele Mizoram IO in Mizoram Sarkar IO in kasain ania lal khaman kasain ani lova chuven khami ka tello anga soika diklo tak ania fellow takani alo tingat ani aladama ani po chuwangin hetianga kan zoram mi puite kan chalaite kan jirlaite thudik lova kai hertuma mi puina voin le atuka dot ani ti kan riat le mai tu mi pui kan law student ho ma ale dan thiam te ma asoi adik lo em ani hemi thua kan soi bel du chu mana kan jir lai pol pung khom pui ma thu so ani ko pom fik a khan sang kha chakwa som sari le paru June ni som thuma
Mizoram akot chu peace akot chu Shillonga pulal ding ale India sarkar ai o in an saina chumian sain lai chuan kapu cho chu ngade ke ni po kan ve ring atika kate khin chu Euphrates lui kama isuan kami lui baptisma chan lai kan kapa ne na shira kan ding ve ring ki chu ti ang vela ang lo chuan Shillong akot Mizoram in kan nei lo chu ven hei do ta po do naran ani lo sai tiat do tin elaya kan soile du chu khai in rim na khan India ram mi pui zong zong ahwam ani India sarkar commitment hi mi pui commitment ani Mizoram mi pui min huap ani Mizoram mina khati laya kan chan sarkar ai o in assign avang in le chief minister remtina sign ani avang in Mizoram mi pui le sarkar ai a o bok ani tin ram hue mi po sarkar le party ai a o bok chuven India ram Mizoram MNF ai an o vek an o lo tila India Prime Minister nena India sarkar kun khatilai kan Home Ministry sign mai lo India sarkar le ami pui aya o le ne juti ila mi in minnu izat ngotam pulal duo ma hian ani le Prime Minister nena khatilai Home Ministry sign mai kania India sarkar aya o le ne ajuti ngam Zuti te se anara bulian ngotam. So when a bol mo lutukun kang mga chalai tele kan zirlai tele mi pui ring rusu ekna ti koi a fui pora kalpui tumhi til pui tak ram foi tu tan ram foi tu bertan suan ti haulo tu ani adot lia kan soile du chu inner line permit kan pek chuana inner line eta kan regulation le masa Bengal Eastern Frontier Regulation na sharp ho hun lai atanga sarkari na orderan siama Mizoram adua piang phal na tel lova anlo lu phal lova anlo ti ka India independent nu khan anchom ta sela kha sarkar order ka inner line permit pek chuanam man anita so when inner line regulation ani kha soi ama jong po in sarkar order tildang atilan tel ngai lovin akal ngara Mizoramin kan mangani amma ero chu kha mai ka kan du tok lova kan rem na ku thunga kha regulation mai kan lovin khan or sarkar order mai kan lovin nget le juala ha umnam kan inrem na thu thunga kan ron lata a kan phal na lo chuan hei India sarkarin anu kir lawang ti ka kan du dan kan tran na po niya ama ero chu na Mizoram sarkar ron lo chuan ti china kan dai kan tan aja thak lova amoye kan ron chewa inrem ti lo chuan a result turpo musafik kan ni chu vamin amma a Mizoram mina kan nei ya lo regulation le sarkar order ringo takal ka inrem na tutunga kanda ta anget le jualani so ne plamani lo net le jualin inrem na tutunga India sarkar Mizoram sarkar le MNF ten kan sign nana atel ta so ani jowangin Mizoram sarkar ron lovin hei India sarkarin apai lawang tia ka kan tel ta ani tin kha
ke ni chuan kan ngai poimo wangin ama po der thonga riat ni lem lo kha nget le juala da kan do wangin rem na thu thunga kan da ta a chu mai chu ani lo hei hi net takavun tlat kan tu mani atulang jela Mizoram hum himna ani awangin nget taka kalpuya da kan tum tlat India sarkar yan ronti tanglam po antum kherpo kan ringlo a result turan mo sa kan in biagnan soy an ang anyawami tin chuti layan kainin anron tumani vai chunti lo in rawsak po antum lo lai chun chul berpo kan tilo anti po kan ring bok lo ama ero chu chuti laya hi andu chuan pai mai ti chin kan biak chata a u chuak lo kan kalpuya ngai ni chuti lo chuan andu chuan pai ti ti chief minister in a der thong zonga soi mai ka photira le rang chalan kung orian vinga huisin ole doi o ram hui hovin an tre rang angkan Delhi mi chuan tun chum chief minister chu doi o antia anrau chua kang ti la om tak ani ron ti ma se adik tatani adot lekan soili du chu eta kan ram leilung ownership and transfer of land article 371G a kan da kami chung changa kan kut ngei kan ti ngei turani ti kan ngai Forest Conservation Amendment Act India sarkar in Asia security tildang chuan hei India sarkarin ama in ati teyang ati aka kan ngai dan chuan article 371G a ownership and transfer of land ram nei tu ni na le ade a transfer na dan chunga parliament ni lovin Mizoram sarkar thuanei ti in zia kuang a omawang yan soinon lepo tulwa kan thunei na sa a kan ngai ani ama ero chu chuti chung chuan ke ni chuan hoi shen o kan chua minron huam lo anif as and Forest Conservation Amendment Act hian eng ti kong main min huam lo article 371G a ownership and transfer of land kan ne ti kan ngai dan ni ma shela chuti chung chuan in rom ti roko ge tin kiu kan lo khora kan assembly a MNF sarkar lai hei kan du lova min huam lo kan pom lo ti ka kan pas lo ma ila min huam lova kan ngai sha ka at azuk thal fang char nan kan lo kiu kan lo khora won shin o kan lo chuan an ni chu an ron sarkar de ka doi o mai ni lo an pon fen trong kam moi lo ni su sela an pon fen lo living ron da lu mai ro wan tia kha Forest Conservation Act ka Mizoram an lo pom vi ngal ring in pom ngei turani ti khulamina ron nor na po om lo kon an tu sha ringot how sha an pas ringot hei hi chu apoito atingani chu wangin tu contract mo ti thalo tu supply mo ti thalo ti mai ang anilo kan ram leilung nei tu ni na parliament pialama constitution ina min pe khami tu pui tu kachu Mizoram tan hian a huat thala per ani chu wangin hei diklo kan tia kan du dan chuan rang theng perin special session ko ne sela hei kan rem ti love MNF ina an phallo kan phallo
ti thale sila hausina atani kan duani amara chu an ulavani point atotia pathian le mi puite jara kan sarkaranga kan pas masak bertesinga atelam kan thu pas ka he nei tu ni nei Mizoram kuta thang thar te kuta kan lan le hala chu tuna heta arun soizinga han soite la po apoi mo em ani tin adot lea kan soile du chu kan in rim na han in ila memorandum of settlement achunga yan government of India have all along been making earnest effort to bring about an end to the disturbed condition in Mizoram and to restore peace and harmony. Towards this end, initiative was taken by the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. India here involved funny achunga in siak fact. Our ministry to temple emine fo shine ang leka shoyaka adiklaw na sarudo. India sarkar in Mizoram ram boichin filnayin voi tamtak na satakina titawa hemitwa yan late Prime Minister Indira Gandhi pokon na satakin apulchanin atitawa chu apula ahon atlang anhon chanan po India sarkar involved here Prime Minister involved here ahladaw anran samasakani heti chunga Home Ministry le emene fo shine leka lombo le ti ka chu adik lo chiang lu tu kan iti yen asoi chu ti lain kan Chief Minister pu du ma yen erim na yen abung le chang tina yen ka tilfik ani Article 371 jipo ahechiang berkani atia ahechiang berin arsal masapera atangi aten kan tikop chuan chang thartin huat na chang kan thretu dani mi puin ei chu huat na chang kan thretu wan min na taka kan pek lo pe chuan adang te a hal zo le re fang te lo takane ti rem na siam lai chuan a mitin mai ko ran foi tu te official te akan dan thiam te po a thei topin an beya ke ni lam thumin ron puding ron pon tin Indian ma watan ponom thei topin kan khati lai kan sarkar foi tu te point anti pudu apon kambia kalvil zinga chona tel amma ero chu midang aya engkim amma ina ati vek ammaya anchua hi anilo lutukwa pudeng atenen putona tenen delian omlaya an indor na zong eti yan kan tia tribe ti pudenga ram noi kan headquarter an lo kala ti chuan cabinet kan chu khoma acha kan ti kan thir feka emi chini kalpui pot ula har shadna omanile kan in ron ne don dia kan tia chutianga ram noi cabinet tenen po in ron feka tin khati lai khan ke chu ram noi headquarter ka omawang in eng lai poa khamit lai pora pudeng nena delegation zong ale apula thuring chu tuna akan au tu pakan deputy chief minister Louis putona kan American au tu pa hi ani chu vain ani point a rechianga khalaya te pokan nakina ani point aron soibel karinga ichuan tuna yan kanan soidu berchu eta yan thusawi tildang nilova Mizoram le namtana ram le nam shalna mipui ram chalai zirlai te heng nena thudik lo ngai koi thei tur anni chuka tilai kanan la piang lo valom tia repair ang maya in sril veka thudik lo tu hi ap kan tia aten kan tia chu wangin he athusoi thudik lo hi
anu kirle turani a withdraw turani a mi puya ngai damadil bok turani ngai dam dil na tham lian pui le asoyani chuven ngai damadil turani okas ni som panga sang ni som ni paru malam ngein adil turani adil lavani chon atulang jelin MNF party point malak kan dumani tika voina kan soidu chu ania